زۆر جار پێشاتەکانی پەیوەست بە کورد لە سووریا و تورکیا سەرنجی زۆرێک لە نووسەران و سیاسەتمەداران و چاودێرانی نێودەوڵەتی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. ئەلیزا مارکۆس نووسەر و لێکۆڵەری ئەمریکایی یەکێک لەو کەسانەیە لەسەر ئەم پرسە کتێبێکی بڵاو کردوێتەوە. لەم دوایانەشدا لە کۆبوونەوەیەکدا بە بەشداری خەڵکانی ئەمریکا و کورد کتێبە نوێەکەی تاوتێ کردووە. هاوکارمان ساڵا دێمێجەر لەو کۆبوونەوەیەدا بەشداری کردووە و ئێستاش لە ستودیۆ لەگەڵماندایە بۆ وردەکاری زیاتر لەسەر ئەم بۆنەیە. بەڵێ سلااو سپاس بەفرا و سێروان هەروەکو هۆنجی دەزانن کۆ چالاکیên ژێڤی رەنگی لە واشنگتۆنê تم دەبن لە تشتێ بالکێش دەvê گەیشتنا با هەفدا ئەو بوو کۆ خانما نویسکار ئەلیسا مارکۆس ئەو میوانە یعنی vexwendina میوان vexwendin mala xwe û vêyekê jî em bibêjin keş û hewayeke civakiya dostane tevlî ya siyasî kir. Hejmarek Amerîkî di nav wan de jî Kurdên ji Tirkiye, Iraq, Îran û Sûriyê hebûn. Ez bi karsazekî Amerîkî û ku pir agahî li ser Kurdan bi rastî nebûn û her wiha bi parêzera Kurdê Semîra Qadirê re axivîm û wan hestên xwe wiha parvekirin. ئیشev civateke pir xweş e. Ez hatim vir min tiştek li ser Kurdan zanîbû. Lê pirtûka Elîza pir balkêş e û ez ê bi dilekî xweş bixwînim. Ez dixwazim li ser têkoşîna Kurdan û rûla wan fêr bibim. وەکی پارێزەرێکە کووردا ئەمریکی ئەس gelek serbilind im bi bûneyên wiha ku em bandûra hêzan nerim dibînîn. Dema behsa Kurdan dibe, behsa tiştên ku em li qada şer dikin û em çi qas şervanên bihêzîn dibe. Lê dema tu li vir li maleke Amerîkî nêzîkî pêncî şêst mêvanan dibînî ku piraniya wan Amerîkî ne û ew bi vî rengî li ser Kurdan diaxivin li ser mêvanperweriya me, li ser bejdariya me di sîstema siyasî de ew pir balkêş e. Ev bûneyeke pir xweş e û ez keyfxweş im ku li vir im û dibînim çi dibe. Derbarê pirtûka nû ya xanim Markos de befra û her çendî ew ji navnîşana wê xuya ye ku ronî dide ser Partiya Karkerên Kurdistan PKK lê ew di beşekî başê xwe de balê dikişîne ser Kurdên Sûriyê û çawa wan di van salên dawî de xwe bi xwe bi rêva bir. Lê ew jî wek gelek Amerîkî û Kurdan li ber pirsa aya rewşa Kurdên Sûriyê ber bi kuva diçe radiwestin. Min pirsa siberoca Kurdên Sûriyê ji خانم ئەلیسا مارکۆس کرد وێ وەها بەرسەفدا. نها ez bawerim ku pir zû mirov bibêje ev yek di ber wî kûye biçe. Întegrasyon heye, întegrasyona hêzên çekdar heye, dewleta Sûriyê bi sazîn xwe diçe wir. Sîstema dadwariyê dest pê dike, lê dîsa jî li ser erdê hîn jî kontrola xwe cî ya pir xurt heye. Ez dibêjim Kurdên li herêmê hîn jî difikirin ev devreke ku ew dixwazin kontrola xwe lê bihêlin. Ji ber vê yekî em bi rastî nizanin ka di nava di sê salan de rewşa li hundirî Sûriyê û bi taybetî li hundirî Rojava di çawa be. Bawerim ev e tiştê ku dibe em tê bigihîn. Di demekê de ku Elîsa bi rastî nikarîbû siberoceke aşkere ji bo wan xeyal bike, Kurdên Sûriyê li vir jî wekû ku li welêt helwestên tevlî hev hebûn. Di demekê de ku hinek bihêvî mane û dibêjin her tişt hilweşiya ye, nûnera Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê xanim Sînem Mihemed dibêje qonaxeke nû dest pê kiriye û ew ê xebata xwe ya siyasî berdewam bikin. نها تکوشینکی سیاسی امی بردوام بکن تکوشینکی شوا ام کاربن ما فی کردال هندری دستور سوریه اینو امی ورن بسوگر کرن او گله کی گریگیش بومن شوا ما في كردا ما في سياسي ما في كلتوري ما في وك زمان الدستور السوري وراء أفكر أفجي رولك منزلنا هالسلمة نبس كل سر رجاوي حميل كدمة حمية نبس عليه ريفابرية خسر نبس عليه حسدية عليه هر كردكي نهال رجاوي كردستاني ولسوريا تواهي رولكي ومنزل هي شوا كاربن خباتكي بمشينن وكاربن ما في كردا لهندري سوريا بيش رجع سوريا جي مسوقر بكن ماکو از بیجم خانم مارکوس جبلی شروعکرنا روشا سیاسیا کردان بحثا هن آلیین جواکین پیوندیا خویا به کردان را کرو گوت دما تو لمالک کرد دبی میوان و هر چندی تلور درش بکیجی او د داویه دشترا ببیجن هین زویا
أفنه شش حفتين تبونا كتل ميفانا مي وهنا كي تجي بمينه أو جي وكو نشان دانك بجومردي وميفان داريا ميفان حزيا كردان بو بله سيروان بفراوتي مجموعة إذا جي قالك ناف كرداد مايا هم لأمريكا وهم جي هريما كردستان الروجافا جي قالك سردان الويدك بيكاني سباس بورا فورتي صالح سپاس